Ake ngiphinde nginibingelele balandeli, ngiphinde ngibonge futhi ukuthi nithathele ithuba nabuya ukuzobuka la mavidiyo lawa anifundisa kakhulu ngokuhlanganisa imithi. Kuhle kakhulu lokho. Nibhale impela iphepha nepeni nibhale amathongo nje esavumile ney'mfamona ingakafezeki inhloso yazo, ngoba khona iy'mfamona ey'fisa ukuthi le channel okanye le nkundla livalwe. Kodwa-ke ngamathongo kanye nomvelinqangi cha, akwenzeki lokho. Namhlanje ngiphathele induku-ke enamandla kakhulu la. Uma ngabe uwumuntu onenkinga yokuthi wena unesinyama, usuyahambile uyabona ukuthi konke into zakho zimnyama, khona-ke umuthi engike ngawuthaka wokususa amanzi amnyama emndenini. Lo wanamhlanje umuthi engiwuthakayo, amanzi amnyama akumuntu nje, umuntu nje ngamunye. Masithi uma kuthiwa nje unamanzi amnyama nje, into zakho y'valekile kahle kahle, ugubudelwe nje ife elimnyama lokuthi nje njalo wena othi ukuyakuzama nje akuphumeleli ngenxa yalesi nyama lesi esikuwe. Ziningi kakhulu-ke izinto ezidala isinyama okanye amanzi amnyama umuntu. Ngeke ngayibala kakhulu kule vidiyo, kodwa-ke njengamanje ngizokunika isisombululo sokuthi yini okumele uyenze ukuze ususe la manzi amnyama kuwena akuvalela yonke into uthi uyayizama ingalungi, noma kulunga kodwa kungaphumeleli kahle. Okay, ake senzeni kanjena-ke manje. Sekuyiso leso sikhathi, wena iphepha nepeni, enza kanje, awuthole umganu, abanye bathi umganiselwa, bese ungitholela umphafa, bese uthola umuthi ekuthiwa unkungwini, bese uthola umemezi. Umemezi ngidinga obomvu-ke kumemezi, bese ungitholela umadlozana, ungitholele umaguqu, ungitholele intumbadlozi, uthole uzililo, uphinde uthole ubhubhubhu, uthole umayisaka, uthole umngamanzi, uthole umnyamathi, uthole umlahleni sefile, abanye bathi umlahleni, uthole uvuma, ufuna obovu uvuma, ungitholele inyazangoma, ungitholele ubuvimbo, ungitholele umuthi obizwa ngokuthi usolo, ungitholele umuthi obizwa ngokuthi usilebhe, ungitholele umabopha, ungitholele umuthi okuthiwa umadwaleni, ungitholele umaphipha, intelezi noyikhubalo. Ngifuna wenze kanjena-ke manje, qotha le mithi uyihlanganise okanye gaya le mithi uyihlanganise. Into ozoyenza-ke la, uzofutha okanye uzoquma ngalo muthi, uphinde ugeze ngawo lo muthi. Indlela ozokwenza ngayo-ke, uma ngabe kade ufutha la, kulo muthi lo kade ufutha ngawo okanye la ukade ujulukela khona lesikhathi ufutha, awuzosebenzisa lowo muthi lo ukuthi ugeze ngawo. Uzothi lesikhathi ufutha kube khona omunye obilayo, uzothi uma uqeda nje ukufutha bese ugeza ngawo. Bese kuthi-ke lo okade ufutha ngawo okanye lo kade ujulukela kuwona, uyawuthatha-ke uwuchitha ngaphandle, uchitha ngaphandle komuthi. Uzosizakala-ke kakhulu lapho siyohamba isinyama siphele kuvule kukhanya. So ukwazi ukuthi-ke uphinde ubheke la ku-channel okanye kuyona le nkundla, uphinde ubheke, uzowuthola umuthi wokuvula inhlanhla. Usungasebenzisa wona-ke uma ngabe uqeda ukusebenzisa lo, bese yonke into yakhe iyavuleka ngoba-ke amanzi amnyama azobe sesukile kuwena. Uqale usebenzisa lowo muthi loyo. Uma kuwukuthi ubungatholi itoho uhambe uyofesa, uzobona kuzovuleka nje zonke izinto zakho ofisa zivuleke. Ngiyabonga kakhulu. uNkulunkulu engathi anibusisa, aniphe konke enikufisayo. Amen.